ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazo lwezulu. Hey bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha ukuba kuthiwa umuntu uyakwazi ukuthi ijoka abe siyakhumbula manje ijoka lokuguqa phambi kwabantu ngoba lezi ndaba ziyasinda ifuna ingweve endala luthuleni labadala iboshelwa izacile. Yemini sabato namende wabayingwe mabantu ukuphathwe konzo amen. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabato. Isihlabelelo senkumbuzo esizukulwane senkumbuzo yokuzela inkumbuzo kaNkulunkulu. Sihlabelelo. Kosa kunyazo lwezulu. Amen. Kanjalo uNkulunkulu asezweni siyabonga lethu uNkulunkulu sibonga futhi. Wasophinde siphakame. Sihlambulele imindeni yethu. Thina sibele inhlanhla. Noma amakhosi ongasezweni azivashele ebusuku esitshela ngendaba zekhaya emphefumulo nemindeni yethu. Kanye nathi sibendeni yethu esithumile ekhaya emphefumulo. uNkulunkulu azivela kithi wafuna ngosiphakame. Sihlambulele imindeni yethu. Amen. Amen. Ngoba izinsizwa zintathu omama abathathu nodadewethu abathathu bagcotshwa uyasuma ahlabelele esezishukhama kwendawo phakathi inkosi ngale ndaweni ngokuzana komnjalo umuntu wephama uzisho isibongo sakhe nokukhama ibizo phakathi inkosi ebese ngene ihlokweni utanga inkosi selani indaba utendele masenze njalo inkosi osibusisa. Amen. Bantwana benkosi ngihlala endabeni phakathi nonyaka udlule kwafika isibonakaliso kimi ngisekhaya ngilele ngizibona ngiseduze ngathi nohambe esulihambayo siketeksini kodwa imile ngisekhaya kodwa hayi egcekeni ngezansi komuzi qamampela nekhaya ngimile la ngapha ngaphandle kukhona abangaphakathi eteksini kodwa kangazi lapha kiwa khona ukuthi siya kuphi lapha ya qamama njengemoto lapha ngaphandle kukhona izingane ezintathu ngathi ezabafana ezincane mangilinganise mhlawumbe no12 enye no10 no8 kanjalo zihlezi phansi lezi ngane zabafana kungathi kimi silinde zona kodwa kangizazi nohambo sulihamba futhi kangilwazi bese le ngane ngithaya ngiziqhwebe kade ziyasilibazisa isikhathi siyasishiya iqhwebe le ngane zisukume zivu ezabafana zintathu kuvele emazisukuma zithi vi ngibone nembuzi futhi ezintathu basukume baqhube lembuzi bangaqondi kimi lapha eTexas sihlezi khona bahambele ngale zehlele ngane ngale kude zingaqondi ingqo kithi lembuzi eziqhubayo ziyagijima lengane ziyagijima gijima lembuzi sivele iphenduke enye yazo kube ngathi igolide kodwa imbuzi awu zehle ngale zehle simile thina simile abanye bahlele emotweni ngimile ngaphandle zize zidlulele kude bese sivele zima lembuzi zifike le ngane ziphendule futhi kuba imbuzi zongabe sabayila amagolide bengwabona zibuye kancane ziza sezikhama manje ngemuva ngezansi zize zifike imbuzi zifike eqala la kuthina ingane nazo zintathu lezi seza kude zathi mayisondela zamemeza zontathu kanye zathi thina siyahamba siyekhaya emphefumulo
awungathi kwenzakalani ngalelo langa ngaqala lapho ngathuka ngalomuzi lo ingcwele sikuwo lapha namhlanje kwalikhunika abantu abekuthi zokwenza njani sinabafowethu kasingenelani ungakwazi ukuthi kuxatshwene ngani ukuthi ngibathinte ngoNkulunkulu kwasuka omunye umakoti wasekhaya eMabheleni khona ngakithi wangithinta emasontweni adlula wathi hayi ngicela ungiphelezele mfowethu sihambise ekhaya emphefumulo ngithi uphetheni wakuchaza kuphela ngathi washo khona sambe ngathi abafowethu sothini wasengibathintile ngathi angisasize ngithula mina ngoba mangithi ngiyabayithinta mina hayi angazi nizabangani omnye sinayo la ngaphakathi omnye akakabikho ngaphakathi kodwa abayingenhlanhla sinabo la esihamba nabo namhlanje hawo bathinta bavuma bathi hayi siyeza kodwa namhlanje abafikanga kodwa abanye bakhona mayibonga inkosi ngiyajabula abantu benkosi ngoba kuthengo ngomsomluko ozosuku lwesibili ngisekhaya futhi ngifikile ngabona esibonakalisweni ngiphuma kwenye indlu ngiya kwenye indlu engasesibayeni mangiza ngibona amadoda amaningi amngehla kwesibaya kunenkomo esibayeni ezinhle angazi sibone inkomo enhle kanje ezinhle zigcwele isibaya zinhle zimbalabala zonke kunamadoda amile ngehla kwesibaya amile ayaxoxa ngazo amanye ahlezi phansi laba ahlezi phansi ngathi mangiza bazi baguqe ngamadoda bangibuka ayingasaba ngagcina ngene endlini la khona le kamama ngangena kuyona ngithi ngombuza mama uyawabona lamadoda amphezulu ngehla kwesibaya na ngithi ngombuza lokho bantwana benkosi ngase ngaphaphama ngase ngithi hayi le ndlela esizoyihamba yinhle mayibonga inkosi inkosi busene kuzwile ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bobuNazaretha bantwana basezulwini ngizoba mfishane ngoba isikhathi esinqunyelwe sona sifishane awakhulumayo umntwana wasendlunkulu eintabeni zakwaceza endlini yasegazini umntwana ubheka abakushoyo ngiyakhuleka ehlalweni sobukhosi basezulwini ukubonga nje Nkosi yami ngingaphezi swele nemlomo engabonga ngayo ukunikezwa leli ithuba elikhulu kangaka loba ngikhulume ngalomuzi wasekhaya lemphefumulo bantwana basezulwini indaba enkulu lesikuyo la inamandla le ndaba le futhi iphelela ibonkosi uma ngimi lapha ngifakaza ngalolu suku ngeke ngafika ngolunye usuku ngithi bekuFebruary ngonyaka odlule 2023 ngangiqala ukufika kuleli khaya ngilokhu ngitshelwa nje kuthiwa hey wena siyawudibana ekhaya lemphefumulo hayi ngempela ngafika mangifike lapha kwenzeka indaba enkulu kimi engingayixoxa ngize ngifike eGoli ngokufika kwami nje ngo-day 1 la ngathi mase ngifikile lapha ekhaya kwase kwenzeka lezi zinto ezenzekile namhlanje ke ngilokhu ngithi ngiyeza hayi wayesefika umuntu wathi umuntu ngilele wafika kimi wangithethisa kathathu wathi uyanini ekhaya lemphefumulo ngase ngithi mina ngiyakusasa ngisho emavikini athile adlule kwasinda nje ukuza kwami lapha kwakulokhu ngisinda nje ngithi bantwana basezulwini ngithema sengilala izolo kuzosakube namhlanje ngivuke ngitshelwa ke manje ukuthi angiye ekhaya lemphefumulo ngangokuthi ngibone ingonyama umdlokombana vukume ngentaba uvuka udla amadoda nomntwana okwaphinda ngene kulomuzi lo wasekhaya lemphefumulo ngase ngithi ayiyakhanya le ndawo engiyakuyo ayibonkosi ilawo mazi bantwana basezulwini engiwehlisa phezulu kumkhandlu wasezulwini Nkosi buseni kuzwile ehlalweni sobukhosi ngibingelela abagcoti ihamente yonke ingcwele egameni lenkosi unyazi lezulu amen lo guqelana umshumayeli uJili eMpumalanga enkosini uShozi amen ethempeleni lasemlandweni njengoba ngilapha amaNazaretha enkosi angiqala ukufika ngithunyiwe indodana khona indodana yami yadlula emhlabeni yafika kumzukulu wami
eminyakeni emithathu edlulile yathi angize ekhaya emphefumulo ngafika lana kodwa ngisigcina ngesikhathi esikhombeni ngoba ingqumela isikhathi ngabambeka ngafika sekulate seyiphinde yafika futhi ifika kumzukulu yathi hayibo ubaba wamtshela ngendaba ekhaya emphefumulo wathi lo mfana ngamtshela wathi pho uthi lo mfana wayo ubaba ekhaya emphefumulo omkhulu uthi lo mfana ubese phenya encwadini wathi bekunebhuku amakhasethe amaningi ngokulandelana wathi ake ngimbheke nazi inkonzo zasekhaya emphefumulo ukuthi wafika ngempela yini uthi waphenya lo mfana uthi wangithola wathi awu ushintshe indala kanjena lento indala njena khuluma nobaba ekhaya emphefumulo njengangilana ke nje eNazarethe ngilethe ilolozwi wabe sekhuluma nalo mfana uthi wakhuleka wayecela umsebenzi enkosini eyonikela kufola abashumayeli benikelisa nenkosi ikhona uthi yaseseyimbiza inkosi wasese enkosini uthena efika wafika wakhuleka wathi baba ngicela umsebenzi yaseseyithi inkosi unyazi lezulu ngeke uthole umsebenzi mntanami abantu bakajile bayakhala bafuna ukugeza ekhaya emphefumulo manje ke sihlanganisile ke lo mbijana esihlanganisile siumndeni nalomzukulu wami wasilekelela wafaka ngoba wonakala umoya wakhe indaba okukhala kwabasekhabonina wafakwa jikjela imbuzi phakathi kwethu sahlangana senza imbuzi ezimbili ngizobakhulekela kabakithi kajile masingawutini ukuthi uNkulunkulu ngiyabacelela ukuthi abamukele phakathi komuzi omkhulu wasekhaya emphefumulo sobacelela futhi ukuthi abasindise ezifweni ezibaphethe nalapho benza khona kabi kuzo zonke iphambeko abathi nabefika phambili kaNkulunkulu basoleka ngazo sizocela ngalezi imbuzi ukuthi uNkulunkulu abangenise kulomuzi oyingcwele abese abasindise ezifeni abese balamulela lapho benza khona kabi abathethelele silapha nje ngalowo mlomo okuthunywa sidunyiwe ukhona kumndeni wakithi esihamba nawo amen. Ngiyakhetha inkosi enhla sekuphakameni amen. Batwana basezulwini lo guqe phambi kweni ukhayelihle Ishmael Ndabandaba kwesakamthethwa eMbonambi amen. Batwana baNkulunkulu njengoba ngiguqile lapha ngizothula ngizothi isibonakaliso ngoba sifikile lapha ngokulalela izinkulumo zabababa abashumayeli lapha ekhaya lemphefumulo sifikile ngokuzolalela sase siyakwenza nathi okufanele kwenziwe imndeni saletha impahla phakathi kwaleli khaya lasekhaya lemphefumulo sabe sesibuyela emakhaya kanye nomndeni sethema sibuyele kungesonto nje lokuqala kade sisuka la ekhaya lemphefumulo umshana wase evuka nokusibonakaliso ukuthi kunogogo wethu ozali ubaba umama kababa odlule ngo2022 uthe sefika kulomntwana wathi ushembe usesigezile konke ukungcola ade kumina akusekho wavuka waxoxela umndeni kuthe kwadlula isonto elilodwa futhi ngoba lapha ekhaya lemphefumulo sifike ngoNovember ekupheleni kwawo uthe ubaba wami ongizalayo wayesephupha ibutho lezinsizwa eseyikhulile impela zifake izimpahla ezinjengotshani ukuhlaza zifika zihlonipha zishawulayini zingena ngasentubeni enkulu zigudla isibaya ziyongena endlini yangesenhla ekhaya kwadlula amabili futhi ngase ngiphupha ngoba ngumntwana mina ongakhulelanga ekhaya ngikhulela esihlotshweni kwaba sengathi ngihlezi kulezo hlotsho sengiphume ekseni nezinkomo zakhona ngihlanganisa nezasekhaya mangizelusa ngabe sengivulela ezalapha engihlala khona sengiyolanda ezasekhaya njengakafika ekhaya kwathi hayibo ezakini ayisesidukile njengamanje zihambe zawushona ngale emfolozi ngoba siduzane nemfolozi wase kuthiwa hayi angihambe ngoyibheka ngahlangana noma wami ongizalayo uthwele ibhakede alinasivalo kodwa uthwele ulalise phansi uthi naye ufuna zona izinkomo sifune sihambe ndawonye ngithe ngisawushona wase kufika insizwa mangithiwa ngibhekisa amehlo ngasekhaya ekhaya mangubuke kungaphesha komfula
kunensizwa esikhulile nje ngizothi umkhulu thiwa undabandaba omkhulu wakesemndenini yethu kade wahamba wayesezimpini namhlanje ufike uzogeza imndeni yonke yakwandabandaba wayiqoqa yonke into ethi indabandaba uthe kusenjalo kwathiwa kunomfowabo owayesale emasosheni okuzaya komlanda ngoba ke ekhaya kunomshado okhulunywayo kusukela ngonyaka ophelile okungoka baba wami ozobuma ngoMeyi wasethi lo mshado ozoba khona umfowethu ngeke ushade engekho ngizohamba ngiyomlanda le empini la ngamsala awasala khona engimshiye khona nangampela lo undabandaba lo befike ngemoto encane emhlophe iveni ayinayo icanop wafika kanye nehippo lezi moto ezinkulu edriver ngamasosha utheme sesuka wasehamba le yamasosha utheme ebuya wasebuya kanye nomama wami wasethi mama owekhaya sesitholile inkomo wawusizogibela ngagibela kanti kwathiwa sebuya khona undabandaba usebuye nomfowabo uzomhlambulula bese kiwe emshadweni ngoba naye wahamba engashadile mase kufika sekuthiwa sehlenike wasethi undabandaba lona koyinkosi yakondabandaba asisaye ekhaya niyabona ekhaya sebeqedile mangibuka ekhaya kunomndeni eminingi yehla ngolayini esangweni kunendishe ehlukahlukene ade gegezwa khona ngisho ingane ezincane base bengena ngaphakathi wasekuthina ke sizogeza lawo amehlisa umfowabo uphethe umbese umemnqunda ameva omgagana agcwela umzimba kusuka ezinyaweni kuyofika ekhanda uyawasika la meva befika ekhanda uyamgunda kusale bayimpucu kahle la demsika khona kusale bazibazi ngathi kwakuzilonda uthema sokunjalo sethi mina hawu wasikuba kuhle kanje ameva sesukile wathi hawu asesukile impela nalapha delilikhulu nala emqaleni delilikhulu alisekho wathi mfowethu usuhlambulukile ke usumuhle usungcwaba uzoya kulomshado wasethi sonke kasambeni siyongena ekhaya ngoba bonke sebeqedise bengaphakathi amen inkosi asephakamela ibusise senexwele ngiyakhetha inkosi enkulu unyazi lezulu amen lo mntwana okhulumayo ubongumusa umama ngithola waqulu umama Majob ekhaya umama kusemtuba enkatha ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi kodwa ngokuhlala ncenga impilo ngihlala la eChaswell bangcwele inkosi unyazi lezulu ngiphenduke ngonyaka odlule ngoJuly ngaqala uhambo lasekhaya umphefumulo ngo-August mangifika la bade ngingasebenzi ngafesa ke itoli iShoprite kuphela eyathatha iCV yami emva lapho bengilokhu ngiza la ngizosebenza uthe lenyanga esuka kuyona mhla ka13 ntambama ngangikhona la ngizosebenza ngoLwesine emva lapho base bayangifonela cathi kwangabo 3 to 5 to 4 ikhathi bangifonela bathi ngizokwenza ama fingerprint lapho ama interviews bengazange ngiwenze kodwa bathi angize ngizokwenza ama fingerprint emva lapho thang mhla 27 futhi bangifonela bathi angize khona kade ngile khona ngoLwesine bathi angizosign i-contract khona i-contract bathena so qala mhla ka3 kepha wasethi lo mama lo zobe esenzela ama shift wathi soqala mhlawumbe mhla ka5 igama kalishile elibalekile uthena lana i-contract ngegama kepha bona ngomuso ukhona la ngaphakathi upermanent ngase ngibonga ukuthi bangcwele ushembe ungenzela umuso ukuthi noma kuthiwa mhlawumbe ngobe ngisebenza mhlawumbe ngamasabatha kepha ngizobe ngasondelana nento eshisayo ngobe ngizobe ngilala lapho ngiphekhela khona abantu sengibonga ukuthi ukuba khona kushembe bangcwele nokuza la ekhaya emphefumulo phezulu kokuzaleka kwami nenhlalo engenhle ekhaya ushembe uyibonakalisile kumina ngiyabonga bangcwele sengenzela ukuthi nabanye abanenhliziyo ezincane ngicela batetele inhliziyo ushembe uzobenzela nabo umuso uma nabo bezoba neqiniso ngoba iqiniso bayasho obaba ukuthi iqiniso liyinsipho liyageza likulekelele nawe likuthola wena futhi amen. Ngakhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha.
Lo khulumayo uSiphesihle waNkwanyana suka eshowe emasondweni ngaphansi enkosonduli. Banxele benginenkinga banxele ukuthi uma ngilele ngithola ngimbatha nomuntu wesilisa. Lento isingihlupha isikhathi esiningi mangivuka ngivuka sengimoshile. Kodwa ngitshela ukuthi hayi mhlambe into ejwayelekile indaba. Ngalokho ngiziba lento banxele yabe siqhubeka kakhulu uma siqhubeka isivezwa abafowethu. Engathi sengibamba abafowethu uma bagoloza ngibashaya ngibaphuhluza ezindongweni ngigcina ngibenzile lento le. Lento ngagcina sengisukumela ngaza la ikhala emphefumulo. Ngayinikelela lento wathi umshumayeli ishuthe kini kwaNkwanyana kwakunabantu abayitabane. Mengibanikelela ngithi ngicela shembe bazizulu ubadale kabusha beke kubutabane. Ngathi sengilele kwafika isibonakaliso kukhona ubaba oqoqa ingubo emhlophe. Engathi lo baba ngiyamlandela ungenisa kwamakhonteni. Mengena kwamakhonteni ngibona izingane ezincane lezingane lezi ngathi kade ihlukunyezwa ngathi ithunjiwe lezingane lezi. Mengiqeda ngisabole ngani thawo ngathi oNkwanyana lapha. Ngingakabuka kakhulu vela ngidonsa ngidlulise ngise kwenye ikhonteni. Mengiya kwenye ikhonteni kukhona abafowethu laba bakwamanye amazwe. Mekhona labafowethu laba lo baba ngihlalise phakathi kwabo. Mengihlala phakathi kwabo lo munye ubaba engathi uyangithinta nje ungithinta ngendlela engaqondakala. Shuthi ngimane nami ngimbambe ngimshaye lo muntu lo ngimphuhluze endokweni gcine ekhanda selifaqakile. Mase ngiphaphama ngabona ukuthi uShembe bengibulela ukuthi hayi ukuthi kaNkwanyana kwakunetabane. Abantwana abancane abanukubezwa abesilisa. Ngicela ukuthi uShembe nyazi lezulu ukuthi abakhumbule bonke labantwana abenziwa kanje abadale kabusha abafa ekhala emphefumulo. Nkosi busisene kuzweni. Ukhasela endaweni yakwabheka yakwaHadebe. Ngelinye ilanga cishe beku 2023 ngabona ngila ekhala lomphefumulo bengakaze ngize. Ngabona indlu le enkulu yangaphakathi. Ngathi sesikade sipheka nabanye omama. Kuqhamuka umalume olengi ukhasela engathi uyanikelisa nomunye umshumayelo wayekhona la ekhaya. Mayinikeliso simase ngithi mina ngiyolanda umNazaretha engathi ekhaya phesheya komsele. Ngithi mina uthi umalume wozonikela lawo eMama Fakude kuyanikelwa. Ngathi mina ngiyabuya ngisolanda umNazaretha ekhaya nemali yokunikela. Mangihamba ngigudla umsele bungakakhonkwa. Mangigudla umsele ngihlangana nomunye ugogo owakhulume ephambana nami kodwa ngagcina ngamzwanga ukuthi wayithini. Afika abambalele eqolo abuke la emseleni akhulume. Mangijika ngithi ngifuna ukuzwa ukuthi uthini. Ebese ngicosha ngo120 pounds oyiphepha. Ngisalibele ukuyivula ngase ngiyaphaphama ngingasezwanga ukuthi ubethini. Kwazobona usuku futhi ngonyaka ondlule. Ngabona ngathi sasisemcimbini nje sibaningi. Mase kuqedile umcimbi sesihleli phansi. Sengibuza ukuthi mina hawu kanti okubuza omunye umama uthi hawu kanti sihlaleleni. Ngithi mina hayi silinde inkosi yesizwe ngathi khona inkosi yesizwe silindile. Kuzoyongena ehall kuyodliwa manje sisalinde yona. Mangithi ngiyaphendula eMnazaretha ngancika odongweni. Ngabona ngathi bekhona obemoshile ngithi mina hawu ubani ongcoliselana sengingcola uMnazaretha. Wasethi uanti oyingane yozuye ekhaya lomphefumulo ngoba bese siside vele isikhathi ngizi ngasukuma ngabuya la ekhaya lomphefumulo ngafike nganikela ngoba imali ngangingenayo kahle ngemali nganikela izibani. Kusakwayizolo ngifakela umunye umakoti esinaye khona le Newcastle EVN uthi ena weMama Fakude ngibone sisekhaya lomphefumulo nawe kusawa namhlanje. Mangathi siyasebenza ubaba uMajiwe uyasibiza ushaya ihlombe usibiza ngehlombe masiphenduka uyasiqhweba uthi aniboni ukuthi engena umthandazo phuthuma niyogqoka singena umthandazo siphume siyendlini lezi engaphandle sifike sigqoke sibuye size enkonzweni uthi ubese bona mina sengiphethe umbhobho ngishumaye ngihlabelela isihlabelelo esithi ngiyeza mina ngedwa ngithi mina hawu wemasibanibani phela isihlabelelo ngisihlabelelayo lese ngisukuma ngaso naku14 kushuthi ifanele ngiyeke kokhala lomphefumulo ngibuyele kusenjalo ngifakele umakoti le ndaba le omunye esikhonza naye ondlunkulu engihamba naye wakwakhumala
ngithi mina ayibona indaba eqhamuka noMaphumulo uthi ena ubone sisekhaya lomphefumulo kusaka namhlanje athi umakoti hawu uyazi yini ukuthi ngikhuluma noSibari wami kumanje sikhuluma indaba ukuthi bazoza bezongilanda ekuseni sekhaya lomphefumulo ngubalile ngathi mina zoke ngizwe ukuthi uzokuya nekhaya lomphefumulo wasethi hawu yaze isimanga ke le ndaba hakwazi ukuthi ngihamba kanjani njoba ngila ekhaya ngiphakamisa ukubonga ebedalweni engihamba nazo ngiyacela ukuthi kukho konke zingivezele efanele ngikwenze ngisize ngakho ngingumntwana kuleya muzi engiphila kuwo Nkosi buseni kuzwini amen yabo ngiyaqhaqhazela abantwana baNkulunkulu inkulu le ndaba Ibhalele ukuthi sangalingani Ngiphethwe uvalo ngoba ngumakoti kulwamuzi sizile uzogeza umndeni wakamakhaya la ngendele khona bengalindele ukuthi uma sebegezekile sebezovela kimi bakhulume kimi ngangilindele ukuthi bazokhuluma enganeni zakhona ngoba mina ngumakoti uma ngibabona ngathi ngiya endlini yogoga gogo ngithi ngiyavula ngiyafika odongeni bahleli lapha ke kamakhaya ogogo bakhona bayiloko kuthiwa ithwalambisa ngiyababona bahleli ulayini abancane ngenhla abadala ngenzansi ebese ngithi mina hawa sefikile amadeke ngibasho ngethakazelo zakamakhaya ngithi oshombela ngibabonge ngibakho angazi ukuthi ngisithatha phi laleso sibindi ngibathophe bese bethe sesifikile makoti kade salinda sesicela ke wenzeke into yethu ngiphaphame lapho ngingakaphaphami ebese ngazi ukuthi sekuyayaluzwa ekhaya sekwenziwa umcimbi sekwenziwa nenyama isikhona la nenyama ebese ngiyaphaphama kuthi ekseni bese ngiphinda ngoba ngihambe ngiyivula izindlu zabantu abadala ngiyivula mangithi ngiyafika khona ifika sukhona bakhona labo gogo kodwa khona oyedwa obrown ngombala bisingihlupha lento ukuthi hawu kwase ngibona obrown bese ngithi ngiyabuza kwabanye bese bethi hayi aba brown amakhehla bese ngithi kusho ukuthi bekuyikhehla ayike bese ke nginganaki bese ngiyihlalela hayi kusho ukuthi baze bathukuthele ngoba ngibone ngoJanuary ngenyanga omhlangano waphela uJanuary uthe mayiqala uFebruary hayi kwenzeka imanga manje ekhaya kwaqale nje ngathi ngiyaphuma ngapha ekitchen ngiye ekitchen lele kubaswa kulona mangithi ngiyabuya ngishayeke la eminyangweni lonqemekeni emathayizini ngishayekela ngaphansi konyawo kupeta ukunyawo ngophi igazi hawu ngicaka ukuthi kwenze njani yini ngishayelwani manje hayi ngithule ngisilungiselela uye emngcwabeni omunye womndeni wakamakhaya eMtuba hayi sihambe uma ngibuya khona kwenzeka imange ekhaya kuphela ukudla kuphela imali kube nokuhlupheka afona umfana wami uyena esiyesize naye athi we manginalo ngisho isent anginawo ngisho upetrol okuza lapho uhlala eMerency yena emafletini we manginalo ngisho isent ngithi nathi la ekhaya sinako ngisho ukudla angazi kwenze njani kuno round esafika la ekhaya kwathiwa sambe sewakhe bese ngitsheleka imali ngithi ngizothenga upeni leyo mali ivela iphelele ezandleni angiyazi ukuthi yashona phi kuze kube manje angiyazi ukuthi ngayenzani hawu ngisaxakekile ukuthi yini lenzekayo hayi bese ngiyahamba ngesabatheni bese ngifike ngiyayixoxa lento ukuthi hayibo kunento engingayiboni kahle manje engenzeka bese ethi omunye esontweni hayi ngoba sebefikile bakhuluma sebethukuthele useniphuzile ukuhamba ngekhaya lomphefumulo hayi bese ngitshela umfana bese ethi umfana sizohamba ngekuphela kwenyanga kwavela kwavuleka kwanokudla ekhaya engakwazi ukuqhamuka kwanemali ngathi mina hawu kanti manje sekwenzekani manje ngithi ke uma ngabe ngempela ukuthi ngempela yibona bakamakhaya sebefikile kimi sebegezekile sengiyabonga ke kodwa nginovalo ngiyesaba ngangalindela ukuthi bangavela kimi mina ngafika kamakhaya ngathengwa ngangithi bovela kubantu bakhona inkosi busiseni kuzwile ngiyakhetha inkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwesiZulu
okhulumayo uZinhle wakadladla kwamaphumulo kwesenkosi uNtanzi. Okungiletha lapha namhlanje indaba yasekhaya komameli kaBaba kaNgubane. Ubaba uzalwa intombi yakwaNgubane. Kuthe ngomhlangano kaJanuary ohambweni ngathi nje mangisuka nje ebuhleni ngithi ngiyahamba ngazizwa ngingahambeki. Kwangimangaza ngoba nje ohambweni angibambeki. Kodwa ngezwe ngathi khona abantu abasemadolweni ngezwe ngathi ngiyaliphakamisa unyawo khona umuntu edolweni neyelinye linomuntu edolweni. Kwangizwisa ubhlungu ukuthi hawu ngizohamba kanzima ke kulolu uhambo. Nempela umuntu wahamba kanzima ke ngalendlela wonke umuntu ayibonayo. Kodwa kwathi endleleni ngase ngizizwa ngathi ngiphathwa amathansela. Mase ngiyacabanga ukuthi sengiyazi vele mangiphathwa amathansela kushuthi indaba kakhulu. Ukhulu wasekhaya uMangubane waye nesigaxa entanyeni wahamba ke wayohlinzwa wagcine evuliwe la emqaleni ukuthi uphefumula la emqaleni ngoba kwakususwa lesi sigaxa sasila emqaleni. So mase ngifike ekhaya ngikuthandazele ke lamathansela ukuthi lamathansela avela kanjani bese kubangichazela ukuthi uyena ukhulu akakwazi ukukhuluma ngenxa yalesi sigaxa esasila entanyeni noma ahlinzwa odokotela kodwa namanje sisakhona uza neindaba eziningi okumele ngabe uyazisho namaqala anawo kodwa akakwazi ukwakhuluma. Kodwa ke ngoba bayangitshela ezinye izinto abasekhaya base bangitshela ukuthi indaba enkulu ukuthi wayemhlupha kakhulu umanje efika ezogana ubaba ukhulu wamhlupha kakhulu wamthuka wakhuluma izinto eziningi okuwukuthi nathi ke sesilungisa indaba yakithi kaDladla asilungisanga asinakanga kakhulu ngasohlangothini lo mama basitshele kanjalo ukuthi sinake kakhulu ngasohlangothini lo baba amaqala abantu besifazane asangawanaka kakhulu. Ngase ngithi mina kodwa bekuyibona bebengawasho ukube bebesitshela no baba besikwenza okwabo ngoba bebesho mase bangitshela ukuthi ingoba yena ukhulu okuyena osondelene nathi unalesi sigaxa esimvimbayo ukuthi akhulume. Ngiyacela ukuthi namhlanje uShembe amhlambulule asisuse leso sigaxa ngoba naso kuthiwa sizi indaba zakwaNgubane lapha ezalwa khona. Ukhulu ke wayeke baxoxela abadala kunami ukuthi uShembe wafika ebukhosini bakwaNgubane njengabantu kodwa bamxosha. Lo wamxosha waye umfo wabo uKhubuzela inkosi yayikhona ngaleso sikhathi eminyakeni eyadlula engazi ukuthi ngamuphi iminyaka. Wayeke baxoxeleke sebeyangitshela ukuthi ileyo ndaba leyo nokuyindaba okwakuthi uma ubaba esondele enkosini inyanga yezulu ethi uzonikela nje njengawo wonke umuntu azobika usizi lwakhe. Inkosi inyanga yezulu ivele ithulele nje ingasho lutho ingasho nokuthi inkosi ikubusise imbuke nje ahlale bathi abashumeli hlala linda mhlawumbe usazokuphendula ubaba ahlale kuze kube kuyavala ukunikela sekuze kuyavela ke manje ukuthi kwakuyileyo ndaba yokuthi abakomalume wakhe ubaba bamxosha uShembe kwaze kwaba ukuthi uShembe wamukele ebukhosini bakwaNtanzi lapho esakhele khona. Maye seyamukelwa lapho uShembe wasewashiya ukuthi ubukhosi bakwaNgubane buzofa bese kuvuka bakwaNtanzi. Nangempela kwathi ngokuhamba kweminyaka abelunga babekala imingcele bayiphi induno kwayeyinduna uNtanzi okuyena wamukela uShembe bayipha induna indawo bayikalela bathi usizoba inkosi namanje ubukhosi bakwaNtanzi bukhona noma nabo buneyinkinga ngenxa yokuthi ke kwabe sekusuka impi kubangwa zona lezi indawo kwaliwa bashona abantu ababemi ngasohlangothini lakwaNtanzi nababemi ngasohlangothini lokwaNgubane bashona. Ukhulu ke nomkhulu sebenecala lokuthi baganene ekubeni bezalwa abantu ababulelene. Abakomalume kaBaba kaNgubane babulele kithi kaDladla nabakithi kaDladla babulele kaNgubane okuthi lokhu kuganana kakhulu nomkhulu akwamukeleki kahle noma zenziwa lezo zinto ezazenziwa ngaleso sikhathi ukuganiselana kodwa akwamukeleki kahle ngoba nakhu umuntu uthi mayehamba egcekeni abafika nokhulu bethi
abantu bakini wena babulala ingane zethu kanjalo nobaba wayengayengisho ukuya komalume wakhe ngoba wayicabanga abafowabo ababulawa abantu bakwangubani ngiyacela kuShembe ukuthi ayithethelele naleyo nkosi eyenza lokho yaxosha uShembe okubhlungu ukuthi inkosi iphindile yafika uShembe unyazo lwezulu njengabantu kwaphinda kwaba nesigameko esimbana futhi khomba ungamukeleki kahle ngiyacela ukuthi uShembe abakhumbule abantu bakwangubane ngoba kuthe ngenyanga ngoDisemba komunye usisi ogane kithi kaDladla wakangubane uthi wabona unyazo lwezulu luhleli nabantu bakwangubane bayakhuluma kodwa ayifike esiphethweni lendaba abayikhulumayo bayakhuluma usejika ukuthi uShembe kaze kwabantu abanjani laba baneyinhliziyo ezelikhuni kangaka okusho ukuthi inhliziyo zakwangubane zilikhuni ngiyacela uShembe ke ayigaye inhliziyo zabo zithambe njengentebe ayithambise uShembe kuze kukwazi ukuthi kulunge inkinga zabo ngiyacela ukudlula nasendabeni yaseKhakomame kwaMsani ugogo ozala umkhulu wakomalume uMachiyi naye waba nenkinga ethayifane nekakhulu wakithi ukhulu wakithi kuthiwa wayeshaya omakoti abanye ugogo wakomalume ke yena wayeshaya umakoti wengane yakhe okuugogo Magwala ngiyacela ukuthi ugogo Machiyi nogogo Magwala uShembe abaphe intethelelo bathethelelana bese kuthi lapho kusuka khona emnyombweni wokuthi omamezala bengazwani nomakoti uShembe aqede akucishe lapho kwasuka khona ukuze kube nenhlalo enhle emzini yobaba nasemzini yasemakhaya komalume wethu uShembe abusenikuzwile ngikhetha inkosi yamaNazareth unyazi lozulu amen lona okhulumayo usithembile wakachiliza eJolvet esigodini saseGudwini ngaphansi kwenkosi uMkhize indaba yami ngizoyenza ibe mfishane kodwa yona yinde shuthi mina bengumntwana ohlala ngogula kahle bengihlushwa izizwe ekade zibhonga kimi bezibhonga hlukane kathathu bekufika kube sesifazane kube sensizwa esithanda ukukhula mase kuba ngesekhehla kuthe ngoJanuary kulonyaka ngikhuleka nje emini ngikhuleka ngizwe ukuthi ngibambene nayo impi kwase kukhona umkhuleko othi ngibiza wena nyazi lwezulu ngenelela ngoba siyawadinga amandla akho manje ngithe ngisamangela ukuthi hawu angikaze ngilibuze unyazi kume ngikhuleka kwakhona ikhehla lingithethisayo lathi awuboni ukuthi asisadlali manje sibhekene nephi ngithema ngikhuleka ngilibiza unyazi sabhonga sesifazane sahayiza saza kuhlaleka siyaphuma la siyasha saza kuvula umnyango sibaleke sihambe sona kwathi ntambama ngabo 8 silele ngavuka ngangingqika lapho ukuthi ngangeze noma yini ngiphihliza abantu endlini sabhonga nesesibili esumfana sathi ngeke sisakwazi ukuhlala sibhekene nenkinga manje sekufika ngaphezulu kwethu makuvula umnyango njengoba kuyisebusuku ngesikwazi ukuphuma kuvaliwe ngalala lapho mina bengumntwana othulayo benginalokuthi mengihleli nabantu ngisingihleli nabo ngizibona ukuthi ngisenani nginesanywana kuhlaleni nabantu kuthe ngakusasa futhi ngabo 3 ngoba bengizazi ukuthi zu3 ngisho zibhonga bezibhonga ngokuhlukana ngakhuleka ngaphinda ngabuza ukuthi ngimncane kangaka ngangoneni kuba sayibamba impi lamemeza ikhehla lathi siyabonga unyazi lwezulu ngokusithumela isithunywa sazo sabhonga kakhulu isilwane wasizwa ukuthi sinamandla siyagoloza sithi asiyindawo sayibamba impi saphuma zakikiza izakwazi sathi besingazi nqotshiwe kuthe ngakusasa labuya ikhehla lihamba nesakwazi sasibophe isikhafu okhalweni sathi mntanami nginingi okulekhaya kodwa ngesakwazi ukuyilwela
phela thina sindani sikhathele besibambane nempenkulu. Siyacela uhambe uye ekhaya lomphefumulo, uhambe nemali yamarandi neyo-2 rand emhlophe, ufike unikelele iy'ngane zakwenu nabakwenu abashona abadala nabemncane abantshontshelwa imhlabathi yamangcwaba yaphendula imincu. Sifikile-ke esontweni elandela leli edlule sanikela ngangihamba nodadewethu. Kuthe ngalolo sabatha ebusuku ngaphupha ngiphethe isikhwama esibrown engathi sesikhumba, ngisifake imali ngihambe ngiyijile emoyeni, ngiyaxakeka ukuthi kwenzakalani. Kwaphela isonto sabuya isalukwathi sathi mntanami ngikubonile uphethe isikhwama, leso sikhwama kusona esakho, hamba futhi ekhaya lomphefumulo uyanikela ucele kuNcwazi likuhlwisele lesikhwama esasiphathwa yikhehla. Isikhwama esimbi lesi akusona esakho, asisilahle ngoba manje siyazulazula sifuna umuntu lakini. Amen. Okwathi ngakusasa saphinde sabuye sathi sesihluphe kakhulu, wena omncane lekhaya umagcino ngci, kodwa wena kwakumele uphume esiswini sama wakhe sakukhulela sanqaba sathi ngowethu. Nayi impilo esibhekene nayo nina lekhaya ningabathakathi kahle kahle, le nhlambe enithukwa ngayo engisho odadewenu abashadile mabefika emzini babizwa ngabathakathi abanisukeli, isuke emakhehleni amadala umnyombo kahle kahle lethu ababenukana okwazi kwagcina sekuphefumule engenacala, kwagcina sekunesimo somlilo esenzeka engazi noma bashiselana imizi noma babulalana ngawo yini. Kwathiwa ngihambe ngifike ngiyobika ekhaya lomphefumulo, ngicela uNyazi libahlanganise libenzele intathelelo bahlangane bathelelana amanzi. Ngiyacela uNyazi lezulu lungikhanyisele lungiqoqele bonke abahamba kabi nabahamba bephuza utshwala, ngoba ekhaya utshwala buyinkinga kahle kahle, ekhaya sesindeni sotshwala nalaba bagula ngomqondo. Thina ekhaya kahle kahle indlu nendlu kaMamkhize unomuntu ogula ngomqondo, kuyimanje sihleli nabafowethu ababili bagula ngomqondo bobabili. Uyabona nasenganeni encane ukuthi kuyeza. Sicela uNyazi lusikhanyisele lungasilahli, sihlale nathi njalo. Amen. Eminingi abenihlezi emnyameni wangithanda wena wafika ukukanya alowo mpula Dadwethu siyamnxusa uThixo nomusa ukuba lo mfula ubekele ilizwe lasemaqadini, abathungathe bonke laba bantu okhuluma ngabo abalande ekujuleni kokufa, azobafaka lo mfula wakhe awubekela emaqadini ikhala emphefumulo abese badala kabusha. Ibhlungu lento esizwayo bakhonza abahle basezulwini iyadabukisa. Akuyena yedwa lo mntwana, sibaningi Nkosi yami. Abanye abalitholile ithuba loku
lokuphefumula. Siyacela uShembe waza usizi ley'nhliziyo zabantu aye ey'congweni zey'nhliziyo zabo uShembe afika libone lolu sizi abese lithule emathuneni abazali bethu. Uyamuza nje nawe udadewethu ukuthi ukhuluma ngoba sekuthanda uShembe, uyambona ukuthi uqilazekile. Umntwana azalwe ephila kodwa imthwalo emathuneni imenze engathi ukhubazekile kanti imthwalo. Kodwa usunqobile-ke dadewethu. Amen. Uphi yena lo dadewethu? Awubuye dadewethu uzoguqa lapha ngaphambili, animbuyisele dadewethu. Ungamlibazisi uShembe ntombi, nabantu bakini ungabalibazise. Bafuna ukuphuma ngokushesha osizini. Uphi lo dadewethu? Hambani mneze umbhobho. Ngiyacabanga ukuthi dadewethu akusafuneki manje nakancane, isikhathi sokudlala sisekho. Mneze umbhobho. Isikhathi sokudlala sisekho ntombi. Angithi uyabona sisekho isikhathi sokudlala. Yebo baba, ngiyabona. Ikuphi ofanele ukuthi okubonayo ukuthi ufanele ukwenze wena mzimba wakho ke manje? Ikuphi? Ukuthi ngizinikele ngokuphelele enkosini uNyanga. Manje ucabanga ukwenza nini lo? Bengingakacabangi. Uyabona ukuthi ke thina singamavila kanjani? Buka nje uNkulunkulu udela izulu lakho ayekufuna bakamajiya wayekuya kuphi wabhekana nomndeni wakini osekuhluphekile. Uthi wena bokungakafika awakaka. Kusho ukuthi namanje awukakezwa. Sengibuyile baba. Fanele wenze njani ke ntombi? Kumele ngenze ngokushesha. Enza phela ntombi. La ekhaya uma uNkulunkulu usumthandile, uphakamisa izandla zakho umemeze ukuthi ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha, unyazi lwezulu, bese kujabula amathonga senhlabathini. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yamaNazaretha, unyazi lwezulu. Siyakubongela ntombi emhlophe, ungabisaphunyuka uye lapha kubakhokheli makuphunywa la. Siyakufisela sengathi ungalala uvuke kusasa siyosebenza nawe ntombi lapha emhosheni. Amen. Amen. Uhamba abakhokheli sebekuchazelile ukuthi kwenziwa njani. Ube ngumNazaretha ntombi, ugqoke le ngubo okunqoba ithuni, unqobele abazali bakho. Amen. Unqobele lezibozi zakini ezazithakatha. Amen. Nalabakhunkuli bakini ababethakatha. Amen. Angisho njalo kulo mntwana, ngisho nakimi nakuwe. Amen. Abakini abazange bavele, abakubo bavelile ngoba sekuthanda uNkulunkulu. Abakini balinde wena ngoba wena nomqondo ophelele ukuthi uzolalela ukubona ukuthi kuyakudinga nawe lokho. Amen. Ulaleke ntombi, uyeke indaba ukujaha ekhaya, ayikho into ejahile ekhaya. Umndeni wakho ufuna ukuthi uyazi khona into ebuhlungu bakhonza abahle basezulwini. La emagazini ethu kugeleza imphefumulo yabazali bethu kulungile ntombi, inkosi kubusise. Amen. Ngokubabambela uNkulunkulu sebeyajabula nabo manje. Ubuna amehlo kubabona ngabe babona begida bejabula. La emagazini ethu bakhonza abahle basezulwini. Ugeleza imphefumulo yabazali bethu. Nokhula nosizi nokungcola kwawo nezithixo zabo. Basebuchosheni mabakhande ethu emqatsheni amathambo ethu, emzimbeni wethu, enyameni yethu. Bahleli noma ikuphi labathanda khona. Abanye abakaze bazibayenza into elungile emhlabeni. Bazalwa laphuma bashona bengazange bakwenza okulungile, bazi bawugqitshwa inhlabathi. Kunomthandazo la othi lo mthandazo la phuma laze lashona namuhla wenkosi la emagazini ethu kugeleza abantu abazalwa
laphuma baze bashona bengakwazi bayenza into nje abanconywa yiyo phela abantu ezweni bawonkulunkulu uma abantu bekuncoma bekubusisa wenza kahle unyathela kahle umhlaba kusuke kunyazi lo amen khona abantu abangakazi banconywa abazi ngakini mhlawumbe mina nawe nami akazi mina ngikhule kunabantu bengangincoma ngize ngakhunjulwa uNkulunkulu ukuze abantu babukuthi awu kuyaphila lapha kaManjini nako nalesi sithohlongwane sakhona sesiwumuntu kodwa kuqala kwakukhipha amali kuthiwa nayi le ngcanga nayi le malasi mangidlula bakhona-ke abakithi nabakini abaze lashona baze bafa bengazange banconywe emhlabeni uma sebevuka naloko kunjalo uzoba njani wena owukhukho lwabo abahleli kuwe owusiqikisaka abahleli kuwe abakumbathile bengimbatha nalo lokhulu umzule lo mfana ekhuluma nje uthi njalo uphupha abantu befuna ukumbhudubeza njengomuntu wesifazane abantu abahamba emhlabeni benziwa leyo mkhuba ejele abantu babanjwa ngenkane amadoda aphendula ngomuntu wesifazane ngenkane maye igwala nje eyivaka iphelile indaba yakhe ake sithi-ke aboshe iminyaka lowo muntu azagcine naye senesibindi enze lento yasejele kuthi uphakame naye efuna ukusuka manje kule simo abese naye banamandla yena uzobe seyenza ngendluzula maseyenza lento ngoba ethi uzama ukukhokhisela ukuthi wenziwa umuntu wesifazane uzoyenza ngendluzula abesefa fele khona ejele kuba njani mayisevuka uzoba idlozi njani uzoba ithonge njani umlando siyawuzwa kuleli izwe likaMthaniya ithi inkosi unyazi lwezulu abantu kuleli izwe emandulo babe insizwa zayikhishwe emakhaya kungamajonga ayohlala konkosi ayoqeqesha ukuvikela izwe akukho kunye ayikwazi azakhula abe izinsizwe eqinile nje bagcatshwa ngamafutha ezilwane bagcatshwa ngamafutha amahashi bagcatshwa ngamafutha ezingulube na yonke ukuze basabeke empini mabe empini labo bantu bahambe belizimpi njoba bebulala nabantu labantu imoya yabo uyavuka imbathe bona ithi inyanga yezulu uma ubulela umuntu uhlala emahlombe kuwe avuke bahlale kubo labo bantu masebephumule sekufudumala igazi sebebuka labo bantu abamavaka la empini bese bebaguqula babenza abantu besifazane ngenkani labo bantu abenziwa abantu besifazane mabefa bevuka bezoba yithongo noma idlozi emndenini bazoyibonakalisa kanjani emhlabeni ukuthi thina siboshela ukuthi sasenziwa abafazi thina singcolile ngoba sasenziwa abafazi fanele bayitshongise kanjani wayengeke uShemba lobe umthandazo othi mhlange lashaya ngasinda mina ngiyakubonga ngani wayazi uShemba ukuthi kuthiwa bengigeza liphuma sisho njalo ihlabe bengigeza liphuma lishona ilanga isuka ngaleyo nsini yokuthi lapha ekhaya kuzala abantwana abawonqilile ngoba impande nomnyombo wezinto usuka labo abantu basemandulo babesenza nabodwa abantu babulala afu umuntu ekulelo hlazo njalo nalelo chilo kwafika amabhuna abacindezeli ngesikhathi bezosiphuca izwe nabo bakwenza lokho ngoba babethunjwe okhokho bethu abanye bethathe beyiswe ko-San Helenas bokwenziwa igqila bafakwe emkhunjini la emkhunjini umkhumbi ugadwa amasosha efika ezweni lakithi ezophanga izwe lakithi ayehamba wodwa engahambi namakhosikazi badla yonke into enza igazi labo lingakwazi ukuyibamba baphendule bona lezi igqila baphendule bazenza amakhosikazi ithi maseyingcolile masegula lo muntu kade bemnyukubeza bamjujele olwandle afe uvuka umoya lo muntu emva kweminyaka amakhulu eyinkulungwane avuka funa athungathi igazi labo sithi sisho sabadala akho dlozi ladlula ekhaya la komunye umuzi ngeke kusuka abakandlovu bayohlupha bakamajiya kodwa abakandlovu bayohamba bafuna umthambo wabo bayohlupha ingane yabo nabo labo bafaka njalo bahamba bethungatha iy'ngane zabo silana nje sithungathwe yibona basithola base besithumela emfuleni jabula-ke nawe ukuthi bakutholele ukuthi ubazele emfuleni nokuthi bakutholele ukuthi hambe kumajiya esigodlweni sabo uyovuselela lento abafanayo ababehlalele ey'godlweni
or 7 years lokuthiwa umani bobe bayavuma for 7 years uma uthatha ukubheka lo muntu for 7 years evunyiswa into eyodwa lokuthi akavuma uqhamu nofezela namabululu mayise eseyithatha lento abeseyiregister ukuthi uchitha inyongo lokuthiwa useyaphothula-ke kufakwa iy'nkomo ney'mbuzi athelwe ngenyongo iyabethelwa ngezinye indlela uthi hayini akayiphini isegazini lakho uyoyikhipha kanjani-ke wena kulowo muntu labona ukuthi munye kuphela ofunakalayo ukwenza kwenzeke unyazi lwezulu okwazi ukukhipha leyo nto emthanjeni yemphefumulo yabazali bethu ukuthi iphume nasebuchosheni bamakhanda uthi iphume unyazi hayi umajiya uma umthatha umsa kumajiya uthi hayi kuthiwa hamba bathi badlala ngenkosi labo bathi yabona uma uloku uzama wenza ukuthi bese kuqhamuka iy'khudlwana zomajiya sithi yathi inkosi langu bohamba oyibhodlisa le nto ububuze ohlambuluka bakhanga ukuthini uma bethi hamba oyibhodlisa bathi hamba othwasa lento izodama igama elithi ukuthwasa lichaza ukuthini ingane mayisevesi evasithi isuke zenzani suke ithwasela iy'fundo ukuthi lento ingene egcineni bese ifaka iy'gqoko zokuka bese ifaka nalento ekuthiwa umyezana inyongo yokuthi lo mntwana noma bekuthiwa uyisidaka asishaye isingisi siphume ngamakhala ongasizwa ashaye isitaliyane into ongeke uze uyizwe amagama amakhulu amangaka ufundile umntwana waze wagogoda waze wanikezwa imendlela nabo-ke labo okhokho bethu baphuma bayofundela labo qhamu nofezela ukubahlanganisa namabululu baze baphuma bese bebethela ngenyongo inyongo iyuphawu lokuthi lento siyayimukela uma bekusuka umuntu oyinazaretha athi usawothwasa ngoba kwathi inkosi udlala ngonkulunkulu unkulunkulu akazayikhuluma leyo nto manje-ke uma-ke usuyenzile leyo nto yini ozoyibuyela uzoyihlambulukela ngoba lento isegazini kuwena uzohlambulana izandla zakho hlambulula izandla zakho waphela uhlambulula izandla phela uma uhlambulula hayi usengcono usibani ba usebuyile uyambona selokhu esiqhoba kancane uma uthi uyakhwehlela athi hey ubofika ekhaya njalo wena isivukile-ke lento kade uyithwasele hawu phathaphatha futhi sekuphele inyangana ubumajiya hayi manje usebuye wahlushwa abantu abadala uyambona umajiya hawu usefika ufake isiqhopho senkulu uba nesapoti-ke basho kuqala bathi hayi wena yini wena into yabantu bakubo la hawu akekho umuntu ongenayo into yabantu bakubo hayi kodwa ithixo bese kunconywa zona esontweni ushembe-ke usilandela ekhala emphefumulo ukuthi kuyobhonqula lezo zinto emphefumuleni yabazali bethu ukuze sibe ngabantu sibe ngamanazaretha inazaretha aliyibambi ithixo kodwa siyayibamba thina yindaba na ile moya ekhulayo nanku umfula ushembe wakhile umfula abazukuyeka ukhayisa ekhala udadewethu ngoba bayathunukala bayeza ukuthi ukhuluma ngodaba labo bafuna ingane enesibindi uyazi ukuthi imindeni yethu ushemba akayivumeli ukuthi ikhulume yonke njengoba singamavanga mengase athi ayidedele singaba amavanga ngoba bangakhuluma indaba ey'ngabo umane ubonta wayikho-ke impilo kumina ingake ethi ushemba sithanda zeni yena uzobhekana nabo abalungisa ushemba asibaceleleni abalungisa ushemba le nto ayihlukile nalento ade ikhulunywa ngomama kulelize kunemkhutshana esikhula siyazi nawe uyayazi kini hayi ngibonisa ibanka ubaba omkhulu hayi ugogo anti uNkulunkulu engadalile ukuthi abantu babe yilokazana bangakudalile lo uNkulunkulu wayedala ukuthi abantu bakini mabefika kufanele bafike babantu amen naba kade bekhuluma abantu bekhuluma ngodadewethu kufika izalukwazi zakubo hayi yilokazana mabeqhamuka beyilokazana usho ukuthi abantu abakagezwa nangu nje umama kadesho manje ethi enye uboneni iqhwaqhe librown sikhule thina nje uma ubona ilento isitholambize esinjalo umuntu ongcolile lo okuchaza kona ukuthi kusafanele kusetshenzwe dadewethu kade ukhuluma ninomndeni nisukume niyothi nalabo abasilele ngemuva bakhona abantu abangakwazi ukungena phakathi komndeni ngoba bakhishwa umndeni manje uyaqoqwa bavinjwe bona kuthiwa wena nasulwe emndenini kudingeka thina esemhlabeni makuqhamuka into enjalo sizobuza uNkulunkulu ngoba ushembe uyathumeka mamthumile ushembe siyakuthuma sicela usibuthele ithongo lonke kusukela kwalasendulo ushembe uyalanda azalandela ababokuqala okuyibona abaphemba
ukufa bakulethe emhlabeni. Uyabona labantu bokuqala abafele impini nalabo ogogo abafa behamba namakhehla behomolokazana ababela izinto kuhambe kuzungeza umhlaba beholwa amakhosi njengoba sithi amakhosi asenkingeni sajabula masibona uGatsheni sengathi wonke amakhosi angalandela bona uGatsheni kuzothetha amacala ngoba abantu bokuqala laba bafaka ukulunga kubantu nabafaka ububi futhi kubantu ngoba bona babebutha izibongo zethu bese beyithumela mase bengenwe umhobholo bese beyithumela ukuthi abahamba nohlasela lapha bese lokweshila umkhunkulu ukuthi ukuze uphumelele fanele uthathe umbungu wengane uhlanganise nombundlwane ihlule lezinja kuhlanganisa kubonde athi sicabe ngawo amabutho khona ukuthi mayehlasela ngabonwa iscience engekho yasesihogweni efundiswa amakhosi endulo namhlanje amakhosi aboshelwe umkhuba ngoba ayekhiphiza ukuthi angibulawe ingane ngoba kufanele ihlanganise nembundlwane kungabe indaba zalutho kuthiwa sokwenza njani ngomakoti esibaqaqizisa hayi jijelani lapha emphandeni kudliwe inyoni zezulu kungabe indaba zalutho abantu njalo la ngale kwethuna sebeyisixhobo bakhononda nabathi thina sabulawa ngoba kufunakala imbungu engane zethu sashiwa kanti asidliwa sokwesibona inhlala kahle bakhona elezweni izwe linuka nje alinuki ngoba kuthanda noma ukuthi sitele uNkulunkulu ilabo bantu abemndeni yethu abangahambanga ngendlela eyaziwe ezulwini khona ukufa ongaziwe ezulwini ukufa nokubhubha nokushona ubuze uthembe bashonepha abantu babhubhile babhujiswe yini abantu bafile bafeleni balandelweni ushembe wazi into eyodwa uma abazali bakho beyakusola uyisiqalekise lo yilokho ungasekho ixhegu nifa nibancane ushembe wazi ukuthi umuntu uhamba esemdala umuntu ohamba esemdala umuntu ogodukayo kulelizwe likaMthaniya siyawuza umlando ukuthi indoda yayilazi usuku lama sebezomhlangabezo isemkhulu isikhulile sekuyixhegu nesalukwazi abese ekhomba abe kahle impahla oyisemkhulu ayaba azabele ngisho amadodakazi abese ethi indodana eshoke kunkosana usiyongibambela le yankaba ilona enginginikeza isibendisayo sebengilandile abahlangabezi bami oba omkhulu bese indoda yaguqa besiwa kuthathwe leyo nkaba okuyona zoba isiphuku sakhe ukuthi ambathiswe sona hayi ukuthi leso siphuku sindlalwe phansi amadoda ke lize ayethatha isiphuku lesi senkomo isikhumba sihlikihle ngobulongwe besiyomisa besiyambathisa indoda ingakho babethi mabeqhamuka mabetha uNkulunkulu ethandile baveze baqhamuke beyimbala yenkomo kuthiwa abantu abanomzane lapha amakhosikazi kanjalo bakhona ke izazi zasemhlabeni ezazi ukuthi mawubona inkomo enje umbala wazo zichaza ukuthi enje umbala wazo suku ethi uGundu Tshani weza kukhulumizi yabona eGundu Tshani ngomshini odumayo weza kukhulumizi weza uthi ka baba wakho uyakucisha umshini wathi baba ungawucisha umshini ufuna ukukhuluma nawe uthi wangawucisha uthi wasebakulale sisakathi ungaphendula ukubheka emuva imina mntanami uyangizwa we mntanami yonke lemicimbi eniyenzayo ngithi ubaba wakho ubaba mayizela amadodana wonke amadodana ayawenza umcimbi nami ngifuna ukwenzela ubaba endlini yawo endlini engimakhele umuzi engimakhele wona uthi yonke lemicimbi eniyenzayo mntanami ayifiki kumina futhi ayifiki nokuba omkhulu nina nangingcolisa nina abantwana nangifaka umuthi la emadevini mangithi ngifika koba omkhulu bathi awumthakathi wena usuzowuthwala ngomlomo umuthi uthi bangixosha uthi ke ngiyele ekhaya emphefumulo mntanami ushembe unyazi lwezulu olofike lingisuse lento ngoba isizamile impande kimi bangakanani abantu sabaphathisa imbese sabaphathisa imithi ethuneni noma abaphathiswana sizalwa yibo zimbewu yabo abaphathiswa imithi siyoyeka kanjani ukuvukelwa izilwane esikuzeleke lapha ke sizothandazela lawo bantu abanjalo mayibonge Nkosi hayi ukuthandazela lokuthi singathi bangangikhomba nami ngigcotshwe awuyeke leyo nto hawo nayi imisebenzi eminingi nakini khona lento nakithi khona ukhohle iloko mawuthandaza hawo ufuna ukufana nathi esangena ngewindi nenhlanhla wena kwafiki la musukuya ke lapho wena thatha nayi into onikwe yona uthandazela ukukhuthala usebenze uthi Nkosi
ngicela uze ubavuse ethuneni mawuthandile ubapha umlomo okhuluma mabengadaleli bawukhuluma Nkosi ngicela ukuthi ungineze izimpawu zokuthi ngibabone nami ukuthi udinga ukuthi ngibalungisele ukuthi nokuthi ushembe uzokunika amandla nabo futhi bayayibona inhliziyo yakho bagcine sebehlangana bathi unesibindi lo mfana unesibindi lo mntwana asimnikezeni amandla ngisho odadewethu laba banelungelo lokuthetha amacala emndeni uma abafowabo bethothobele belobe besupport iPirates neChiefs bengafuni ukuzothetha amacala banelungelo wathetha amacala ukuthi ushembe ubenzi sebaze baba into zentethelele bathethelele nje phela bathethelele ukuthi bawulungise emuva ekhaya amen ukulinda kwabo belinda umendo ukuthi abasebenze lapha ekhaya hayi uthi wena dadewethu uthi hayi ngoba sengiyinazaretha sengiyintombi entethelele uma kwathi umaji uxola kancane dadewethu usuthi wena ngaphakathi enhlizweni awusho ukuthi sekuyikona ke kanti uzosukela isigebengu usukela isigebengu nje umajiya ngoba kubona unyathela ngabantwana ufuna ukonisa isibili la ekhaya lemphefumulo akho ntombi izinsizwa sonke siziguli la ngoba sihamba nabantu abagulayo la ekhaya lemphefumulo amen musu kuzobonisa la khona esihlahleni isemhlanganweni la uNkulunkulu esuke khona ebeke khona umhlangano ebhentshini ila kusuke khona umhlangano la siyakhula sonke sothetha amacala abazali bethu musu uzodlala ngengane zabantu nawe ntombi musu ukuthi nange lokho engibiza njalo nginikeza isikele cha uthamba osebenza akunikeza isikele ngoba ethi mhlawumbe khona ayibona kuwe khohlwa iloko uzothetha amacala nani intombi lapho msana uphamisa amanansuka lapho nithunywe izingane zakwenu ezaphupha zachithwa zalahlwa zibambelelekini ukuthi ungena kwenu azothetha amacala abo zithobeni musu uqalaza okunye uma befuna uniqalaza bona uqalaza emgidini intombi phela ibheke emgidini ayibheka kwenye indawo emgidini nje siphumelekile usiyobukela intombi hayi obukela umama hlayisuthi hawu thola inhlayisuthi nentshebendi simphambi komama iyabuke izina isidinisi seniso komama ayenziwa leyo hlayisuthi nje abuke nje umama ivunywe ukuthi yobukela intombi usemthethweni lokho mayibonga Nkosi labo bakhonza abahle basezulwini asebenesikhathi mhlambe se 2022 2023 2024 belethe inkomo mhlambe sedlulile kweinhlanu nakuphi sekufanele babuthane bewuzalo lalisisa kahleke babuthane bewuzalo bakhethe umuzi abazothi ushembe unyazi lwezulu masele ukhulula umndeni bayophumela kuwo ngoba kunomcimbi ekufanele ufike wenziwe ekhaya mabephuma ekhaya emphefumulo mayibonga Nkosi amen asikhuluma ngomuntu osenenyanga ezu5 athengisa ukuthi uzolanda abantu bakubo insila ingaka phezulu kwemphefumulo abazali bethu engani usukhona phambi kwaShembe usutatazelelani phela ulalisise kahle izwi uShembe asiphathise lona labo sebengakwazi ukuhlangana bewuzalo bese bekhetha ake sithi umuzi ke wasebukhosini kuyacaca ke makuumuzi wasebukhosini ukuthi umndeni mawuphuma la uyophumela esigodlweni saboNkosi leso sibongo umndeni wonke uyophumela khona akuhanje kuyolungiswa ke koNkosi kwakhiwa izindlu koNkosi kwakhiwa izindlu zamakhosi kwakhiwe indlu yenhlayisuthi kwakhiwe indlu isigodlo seyintombi kwakhiwe indlu yondlunkulu zine ngaphandle ke mabeyibalula bona ke zine kodwa emzananeni nje ofana nowami nowakini wabafokazana izindlu intathu indlu yangasenhla kube yiqhugwana bese kuba izindlu noma zingaba uround kube ilawo la Jamangweni ondlunkulu balapha ekhaya nomakoti nokhokhokazi balapha ekhaya bese kuba ilawo leyintombi kusukela kwezasendulo mase zikhona lezo zindlu bese nithandazela ukuthi nithola impahla isithebe sabo kube inkamba bese kuba intondolo ezinhlanu kule intondolo ezinhlanu khona intondolo ekuthiwa isithebe sabantwana isithebe sabantwana kuthi isithebe sabantwana ngani na uthi uShembe umuntu ongazalwanga ongalibonanga ilanga
akaphiwe inyama yenkomo lo muntu useyingane ngoba akakawela amazibuko okukhuliswa lo muntu udla inyama yembuzi ingakho kuthiwa uma uphupha imbuzi uphupha abantwana abaphuphumile nabo abachithekile isithebe sabo bayasidinga leso sithebe bese kuthi lezi ezinye imbuzi imicimbi yakhona iyabalwa ke ngosuku abakhulwa ngawuthiwa leyo kwenzani leyo kwenzani kwenziwa kulowo muzi eniwukhethile anikwazi ukuphuma ekhala emphefumulo bese nimesango nithi umuntu mina ngiye entshonalanga ke nesendi likababa omkhulu mina ngiye empumalanga ayikho into enjalo kusho ukuthi abantu abakheziwe fanele baphume bonke beyisigubhu sesibongo bawuphumela kulowo muzi kufike wenziwe umcimbi wokumukela kwabo kuhlalwe phansi kujatshule mhlawumbe kudlule inyangana nibuye nihlangane futhi senizofuna isigaba esilandelayo sebesekhaya senizofike nichazele ukuthi sekuyisigaba sokuthi manje bahlukanise ngezindlu mayibonga inkosi sebesuswa la endlu enkulu leni babeke kona sekungabantu mase nibathatha ngezindlu akusekho kugezwa kwabantu senithatha abantu abaphilayo phela nje ezindlini lezo enizakhile noma zoba uNkulunkulu noma zoba babeni nisuke senibabukela ngempahla nani nilungise phela izindlu zangasehla ngeke uthathe okhokho bakho bafake edining room abanye bathi babafaka endlini kagogo ugogo ngoba ubhinqa isidwaba nje ubakhumula isidwaba futhi ugogo khona la hayi sobafaka endlini yangasehla kagogo indlu yangasehla eyamakhethe uShembu uyasifundisa manje indlu yangasehla ezulwini uthi iGetsemane kungena unyazi lodwa indlu kagogo isendlu enkulu la khona kungeniswa khona ngisho ingane mayikhwehlela kuseyinkolo yasemandulo umuzi wendoda nje seziqhimqhimisa umuzi kuyisona esiphenduka sibe isibhedlela sibe isikole sokuqeqesha abantwana siphenduke futhi sibe yithempele endulo uNkulunkulu esakhonza ngemvelo usho njalo uNkulunkulu wasikithi ebuhleni bamaNazaretha indlu kagogo isendlu enkulu ilapho kuhlaliswa khona omakoti mabezobeletha bahudulelwe khona abantwana mabefika nani manifika nezinto ezinhle niphuma emathekwini ningena khona kodwa hayi ukushisa impepho lapho abanomzali bangena khona bashisa impepho ogogo bezobuye bakhumula idwaba baphumule bashaya umoya isiZulu ke sahlanekezelwa isintu kulungile bazosifundisa abanikazi bomthetho ngoba bahamba nawo umthetho bawuhlala ekhoteni abanye bawukhipha baphuma bashiya imizi bengaqondile hayi ngoba bakhishwa ukuthi omolokazana egcekeni babehamba buze bakhumula idwaba ngesikhathi sekuqala ukungena inkolo yasentshonalanga asuka amadoda ayamanono athi asikwazi ukuhlala emizini yethu amakhosikazi ehamba buze bathatha imihlambi yabo baphumela ngaphandle bahlala emahlathini bagcina beqotha imithi bedla khona bagcine bewujikijela ngemkhonto lomuzi waphupha umuzi emandulo bengakhishwanga lutho bekhishwa ukuthi umolokazana uhamba buze sekungenwa insindisi eceleni ingakho sekunetemu singenisa abantu abadala singenisa ukuthi uShemba bekhishwe yini bengazange bathwetshule nje bayiphumele bona abanomzana babehlambukile bawushiya umizi ukhamisile sekuzongena izilwane-ke la ngoba uShembe unyazi lwezulu uhlala emzini onethongo mabephuma abanomzana uShembe uphuma nabo uzosala bani-ke egcekeni uzosala abakhunkuli bomajiya nambe lilanda umajiya bathi bazonicuphela abantu bazonifakela imidlilo ekhaya uyabona sekuphethe umaya ekhaya ubaba unothongwane nje isithothobala ubaba usewavuvuka lenyawo usehamba ngathi ufake iy'ntingo makunomsindo egeyithini uphuma umama athi pheshe ngemcondo ubaba uhleli kusofa kwenzenjani la bamshayela ithongo lithe hlala phansi awukho umsebenzi wakho wena indoda yalutho la ekhaya inkolo ezobusa inkolo kankosikazi kaPro usofa wey'ngane usofa kababa nokamama iy'ngane ayidlali kusofa kamama idlala kokababa zeyigxumagxuma namanambini ezala amadodakazi azusabo kababa lo baba uma efika bahambe nadlale kodwa kwamanje tshelana zothi ukushaya ugogo wena yini kuphelile ngobaba bamphucile manje ayimendlela uphucwa amathonga lapha ekhaya uShembeke uzozivusela imizwa kwamkhulu ukuthi ayiqine madoda mayibonga inkosi thola umuntu la esontweni hey akathinti uzusaba ukuthi uzokubulala kanti ekhaya uphephele kuzolungisa labo bantu abanjalo uyazi ukuthi angangihlekisi njalo ngikhuluma isiminya
ukhona imizwa ephethwe izalukazi wazoyibona ngani angihlambalazi kodwa ngizama ukubuyisa indlela ngoba nalezo zalukazi noma zingaqina kodwa ziye ezulwini lomndeni maseyifika uthola lo muzi uphethwe odadewethu umfana lapha ekhaya mhlawumbe ugcina akhele umjondolo lapha yedwa phethwe izalukazi-ke lo muzi amakhehla aboshiwe phela umthetho awuzange uzunikezwa abantu besimame umthetho unikezwa amadoda umuntu wesifazane akaboshwa uba undindasebeni ehlenyuka ekufeni amadoda ayaboshwa afaka insimbi ekufeni ngoba umthetho wanikwa bona umuntu wesifazane uthi mayebuza ukuthi wawonelani athi indoda yami yayingekelani yona mina ngizange nginike umthetho wanikezwa indoda ithile fanele sibhukule madoda angazi sokwenza njani ngoba aphiletile ama-strict committee wayithinta ingane kade umzukulu uzoxetshula izinto asilungise-ke amathongo ethu ukuze asikhulumele asilwele akazi ukusilwele ngoba ezobulala azongena enhliziyweni kamakoti ahloniphe awusabe umuzi lo awuhloniphe ayeke ukukhomba ngomunye asho amlapha ngaphandle athi yini yona lento le namzana yini akhomba umuzi kodwa yena wakhishela inkomo kodwa usekubiza ukuthi namzana yini ngoba exabene nawe basobheke nani boma ngoba nizodlula ethuneni bese nibuya nizohlupha abazukulu ulogumuza phezu kwengane into engapheli la ingane lokhu izobika la ekhaya empemfu ngihlushwa ugoga kadlulile ethuneni kodwa athi unenkani la emhlabeni akusho ukuthi lezi zinto esiyibona zikhulunywa la azizukwehlela nawe uzokwehlela uma sowuhambile lunga mayibonga inkosi lunga musuba nenkane ukuhlonipha nje akusho ukuthi awuhlakaniphile akusho futhi ukuthi ene wehlisa isithunzi uma uhlonipha nje uzehlisa khona kade ekhuluma la othi uboshelwe ukuthi waboshelwa ukuthi wathi kuyisiko sesiyaphetha kuyisiko intombi mayizolotsholwa khona iy'nkomo ekuthiwa ezikamama ngithi khona amen wayidimanda umama wathi ezami iy'nkomo kukhona lezi iy'nkomo ley'bizwa kuthiwa inquthi yonke leyo nto zonke lezo zinto wayidimanda mayesefika ekufeni waboshwa umndeni ukuthi wena uganile usuyanquma lapha ekhaya usuthi okwakho uvuka entombazaneni ithi le ntombazane uthi mntanami ngukhokhokazi wasemandulo ngilonge ngabosha imndundu manje intembi mina sengingene nomoya omubi iy'ngane njengoba izalele ekhaya nje yimi ngihleli kuzo ngoba ngikho egcekeni njengoba izalele ekhaya nje ngifuna ukuthi lezi iy'ngane eziyizalayo ezingekho semthethweni bese ngikhipha loko lezi ezami engiyibulalayo ngiyihlalise phezu kwalezi iy'ngane ukuze zondliwe uyasibona isikhukhukazi sihamba namatshwele nasekufeni njalo kogogo noma zonke iy'ngane ezizalwa uyena ezizala amadodakazi ezizala abashana zilandela yena ugogo unkulunkulu wazo bathwele kanzima njengoba kuthiwa inzala abantu yindaba kulandele bona amadoda aboshiwe nje iy'ngane ezisala kogogo bahamba nazo ingakho-ke bewusehla senyukwane mese beya kubantu ababhulayo bese kuthiwa uhlelo umndawo umuntu ongenandawo uShembeko usakhela ikhala emphefumulo ukuthi kuzokhuqula leyo nsile enjalo bathethelela izolo namaqala benza lokho bacelela intethelele emndenini babuyele emndenini ngoba bangenwa umoya kaLucifer mayibonga inkosi uShembe uyakwazi ukuyoguqa emndenini acelela intethelelo uma ingane yakho ikhalela asibakhaleleni-ke siye kuba nenkane uyathetha lo mfana uyasithethisa cha angithethi sifana amandla ngoba enyangeni nakubathandazo ungakhipha o-5,000 uzwa lo mbhedo ekukhulunywa ngawo egcineni bakunikeza umbhedo kodwa uShembe ufikile emhlabeni uzosikhulisa imiqondo yethu ukuthi ayikhule ibe banzi kukhona sengiphetha kukhona amakhosikazi athathwa ngendluzula eganile ephangwa abaphangi ukuba impi
yakaSimamani izohlasela impi yakaMajiya ihlule yakaMajiya bese kuthi zonke lamabutho bese ingenela nje kaMajiya athatha amakhosikazi kaMajiya ngendluzula ayenzelele ukuthi izixebe ayobenza uyijabulisa ngabo kuzalwa ingane zibize isibongo somphangi kukhona nje abantu mabelandela ukholo kuthiwa kwaphanga ukhokhokazi wakithi wasemandulo ubiza isibongo sikamphangi lawo makhosikazi awanalo izulu ngoba ayegane lapha aphangwa ibutho lakaMajiya uShembe uyakulungisa konke lokho amen uma kuhlaluka lokho uShembe kuphela okwazi ukubabuyisela abagezwe lawo bantu babuyisele kubayeni babo ngokusemthethweni amen ikhona insizwa nje bengithi izokhuluma la bahlupha abantu beza kumina ngabe khuluma la ekhaya into uma uyikhuluma embhobheni uguqile usukuthetha icala layo mayibonga Nkosi uthi izalukwazi kubo zithe siyabona wena mfana usulungiselele ukuthi ufuna ukuqolisa umakoti ngeke uzumqolise la ekhaya akazeke khona umuntu oqolisiwe uyasibona sibangana abantu wabona inqwaba yezalukwazi kodwa akekho umuntu okwaqolisa la uzomqolisa kanjani lo muntu wakho ointandokazi uyabona sekudinga uShembe phela izinto zenze emakhaya awukwazi ukuya kuShembe ukuthi ngizophelelisa uma ngizomshadisa ngembuzi cha umshadisa umama wakho umuntu ola eduze fanele wenziwe nje isiko kahle ufuma kuphuma umntwana ozomela unyoko uphume umntwana ozomela uyihlo amen kube umgcaco nje osemthethweni uphuma isicaba kodwa labo bantu ongabazi uzobenzela kanjani uShembe kosedingeka ngoba uShembe umnikazi wezibongo zonke mayibonga Nkosi ilapho sesingaqhuba khona inkosi asibazi njengalezi izothi ikhuluma asibazi inkosi ukuthi kusuka kubaphi sesiyacela wena Nkosi yamakhosi ngoba uyazazi ibonga ukuthi lezo zalukwazi zaze ezakabani kumbe zayilotsholiwe yini noma nazo zayishaqiwe uqhutshwe lo umnikelo zinkomo ke lezi Nkosi sicela uzahlukanise uyihambisele zonke ikwabo lamakhosikazi alezalukwazi zonke Nkosi amalobolo Nkosi zonke lezi ngane sicela Nkosi zonke Nkosi lezo zalukwazi Nkosi sicela ukuthi uyikhiphe makubo sizoshada ekhaya ukhulunywa abantu abakude imbuzi ithetha icala lelithethwayo inkomo igcina isiko imbuzi ethetha amacala njalo amen sekhishwa imbuzi ekhaya sekuqalwe kuShembe kwalotsholwa zakhishwa khona uShembe ozazi ibongo zabo zise ekhaya bese ngiphemba usuku lokuthi lezalukwazi zashadisa bese nenza umcimbi nimisi izimbuzi ukuthi ke nonke nazalukwazi namhlanje niyaqholiswa mayibonga Nkosi amen uShembe uzobe khona nje uyabazi uzoba beke esigcawini esibonwa uye kuphela mayibonga Nkosi amen siyabonga abakhonzi abahle basezulwini sicela ukuma la sicela umvangeli weNkosi abeke libe linye abese siphethela inkosi yobusisa izwi layo amen ayikhetha inkosi enkulu enyazi phezulu amen angizulula kakhulu kuwe bantwana benkosi ngizonxusa kakhulu nginqenqe kakhulu uNkulunkulu ngoba umsebenzi usuwenziwe kakhulu sekukhulunyiwe kakhulu la okwami njengamanje sekukunxenxa ukuthi njengoba sivumile bekhuluma nathi omkhulu bethu ukuthi asivakashele lapha ekhaya lemphefumulo sesikhona sicela ukuthi njengoba sikhona nabo bezogezwa kuzothethwa amacala ngokwehlukana kwabo avume futhi kube impumelelo enhle eneyibusiso amen amen lokho okhulumayo umvangeli Nzimande nathi njengoba sila sihlangene njengamaphephethe ukuthi kuwo lo mkhankaso ukubhekana namacala obaba bethu umkhulu okhokho sesike safika nje amahlandlana sehlukana ngokwehlukana kwezibongo ziningi ngeOnzimande oGwalo Vilakazi oMajiya uMdluli nabanye
njengoba sesilapha cishe leli hlandla esikhulu namhlanje elokumaya kakhulu nalabo ke bese besele ngoba ngathi sesiki ngale kweshumi silabo 15 uma singenisa izinkomo lapha ekhaya kusho ukuthi sisaqhubeka ngoba inhloso ukuthi wonke umuntu afinyelele nongenawo amandla afinyelele. Amen. Kodwa konke sengiphetha njengoba sila sizosebenza. Amen. Sesisebenzile futhi sesiyemaphethelweni. Sicela ukuthi ke abakhululeke omkhulu sebesikhathazile kakhulu futhi uyezwa uma bekhuluma abantu kwehla inyembezi uyawubona ukuthi umonakalo ungakanani. Singenxa kushembe ukuthi konke kwenziwa nguye. Amen. Nkosi usithembizwe. Amen. 156 sihlabele Nkosi usiguqula. Amen. Uthelani Abajele